MLA jok sen Kongres na Malim konstituensi baro ni Vilangdo harangkat jing senran jok sembut Menteri Rangba ke Jela Mas Nyo Balang Dahar u MLA Barim juga Malim Hamlet Doling harangkat tinong kersan ke jongu hane kesngi klalej ban IT ya city sya ulampang king terbar tawan ban peniso no yala di bat kaseng NPP uba Roni Vilangdo ubadai opposition chief whip ulamino na kaseng Kongres bat peniso no yala di sya ke NPP nakaleng uba Roni ulay itu ba kipat ba jong ka konstituensi kala terang dek ya u ba un peniso no bat ka NPP namar ki kampen roy kaba maki kedon kam ha ka konstituensi susu ula ongru baki beriu mentak sengautu badon kam ya kesorkar kabas kam na kabenta ka roy kapar ha ka jela bat ha ka konstituensi na kada kadau na galeng jong u bat dak jingkerpat jong no kersan ba udai ban peniso no bat ka NPP na galeng ka jong u hane ka sngi ulah kongo ya ka jingkerpat jong kipai ba jong ka konstituensi bat peniso no ya ladi bat ka NPP Sawai kalong ba kibriu mentam kisungtu bangi don kam kasorkar kabaskem idon kam bangi omaktin pareng stability namata overall development joka state pat jongka constituency joka pormo te kade kata ka ba penbori ki ba ki ong yang join no sa ka parti mengini yo kasorkar kabaskem bat pareng ka Di kedulu ba kajing Ndawa jonga kalong bet ba ka constituency kan yo development ka roi ka par ka puli puti kumba mombi kalenti kesengken ka kunta ki popon ki jingdawa kumpet menta kum ka police station ngim don kum ka veterinary hospital ngim don di kita ki bangin sekren pat hadian ndai ngalarung klam don kanu ka don ba di benle menta kam kanu klarai ke bangi sim ngide ban sim sya ya ka jing menjur jongki pada kadai kata ba pindapat mentang reki karne ki nong yalam jonga kiwan bat kini ada tang sau sangut na kawai ka sino dehnai da phi ong ban wan lam lut berkhit ki hajar ki hawajar kiwan tri de hadin ba nila ya keren bat ki makiru la karpat yang apa minta bit ka biang jong constituency rungno syak ka sek ditang kata Yung iko mo ika performance yung kani ka MBA 2 man sa Arsenal state. Ako yung idong ko. Ki dangapet na ikamba ka roy ka par ka wan hakne ka MBA 2 no suay nuk sa kumangi sa tay layos mo keren po assembly ya ka four lane ya ka western bypass angka ka kani ka PHC po untlong mo itnay angka ta ki roy ki par ki wan ki tengi don hong ni ban sakriu pai ba sampai ba ka jing don kam jong pai ba kat bala mangila ban pagya Ato kani ka simjam jong thi kanum ka pa FP wa ba ki yo kon biang ay election ho jar ar ko kra man ba NDP ka don mali bare mo ba de nong tray basir raham ha jong parti ba hamlet doling itu kanum ka pa election ho jar ko kra ini ha mangi ngamla ban ong ba nangan le kunta manum le kunta mangi ngi song pai ba Misong ka parti, telada ka parti ka semua ibit panaya, kapiang nada ka semua ibit panay, ya paham na yun kapiang. Ndai kalong ba mentang yun ka ba Arsenal siteng panpet ba ngin penbiang ka jingdawa ka jingdawa kam cukipai. Ilalong way na dinong yalam. Ka political party ka don ka por ba ka kiyo ka don ka por ba ka hiya. Lesi menta ka di ka por ba Congress party ka dang hiya. Dari kumka political party kemot ni habbo swa ya ki pai ba kemai nei kemot hoi lada ka party kamdan ban ai ke jing sekri pai ba kamdan jumot masuk alor itai nomren asim kene karai rengkat ni dinu gunung kersan jong akiwan ni baru khoi tak jing kemen batai maki ki pala ong yang ba ngile ngilamut panong ya kirum kham mensua maki ong limnot lai lada dai bakim kersan ya kim ni ya hab bakani ka jing ya sno janga ba National People's Party ni NPP kinuman right kilara man nakala mayong na kani yang